Kemana Mang Adek? Kapal ini itu Mang Jack. Ayo Mang Jack kemana? Iya hayang kieu tadi nyala. Sok. Madang, tuh aya parabola tuh tanyakan tuh mumpung aya jalan mana tuh di kamari kok aing diilikan wae tuh. Geus rongsok sudah dijual. Oh sob. Kemana mana? Ayo tuh Wak. Hah? Ayo. Ya kilona. Mumpung aya tuh. Yuk. Pak. Parabola dijual mah? Hah? Parabola tah butuh kilo ah. Ayo dibeli. Heuh, dibeli. Iya lah, Kang sanes parabola. Ohon. Oh, atuh mah peser wae daripada gular-gular kieu mah. Oh sok sabaraha tah? Ya balik, Cah. Panyarus uhun bete. Ya. Paling ge sabaraha kilo? Tos ditaksir atuh 50.000-an paling ge. Borong.